Waramutse neza. Ubu tuvugana uherereye he? Ubu tuvugana ndi hafi n'umujyi wa Bukavu. Yego. Niho mperereye. Mm. Amakuru yaramutse aho ngaho Bukavu ni kamwe mu duce turi muri Kivu y'Amajyepfo, amaze iminsi hari imirwano by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, M23 cyangwa se na coalition irimo FARDC, FDLR, irimo abacansho ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi bivuga ko hari zasigaye ku butaka bwa Kongo muri Kivu y'Amajyepfo. Bivuga ko batigeze biziza Noheli. Niko byagenze ngo imirwano ngo yari ikomeje. Imirwano na n'ubu ngubu ubwo imeze nabi cyane, cyane cyane nko mu mujyi wa Uvira, ahanini nanone n'ibindi bice bigiye bisatiriye umujyi wa Bukavu, ubona ko icyitwa Wazalendo kabisa ntabwo kirashiramo na n'ubu, amasasu aba akigenda yumvikana mu bice bigiye bitandukanye, cyane cyane nk'ahitwa Nyangezi ku mugoroba, ndagira ngo ni mu ijoro ryakeye uyu munsi, hari Yego. amasasu yumvikanye ariya neza neza mu isantere ya Nyangezi, ni mu birometero bike cyane uvuye mu mujyi wa Bukavu werekeza hariya muri Nyangezi, uhita ukomeza usa n'ujya aho bita za Bwegera, za Ruvungi, iyo za Katogota, umanuka muri Plaine de Ruzizi nyine werekeza mu mujyi wa Uvira. Aho hose hagiye humvikanamo amasasu. Kuri ubu nakubwira ko nyine ikijyanye n'umutekano mbese hano hafi n'umujyi wa Bukavu, nacyo umutekano urahari, ariko haracyarimo ibintu by'ibibazo by'abazarendo bakomeje kugenda nyine batezamo imyivumbagatanyo nk'iyo ngiyo, cyangwa se ibitero shuma bikigenda bigaragara nyine muri bino bice ahanini bisatiriye umujyi wa Bukavu. Ko hari andi makuru avuga yuko nubwo M23 yari yatangaje ko yavuye muri uwo mujyi wa Uvira ngo ni nako byagenze koko, ariko bivuga yuko mu byo yari yasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abandi bahuza yuko batagomba kwemerera ingabo za Kongo cyangwa se n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi n'abazarendo bakomeza kuza guhungabanya umutekano. Bivuga ko uko byagenze muri Walikare muri Kivu y'Amajyaruguru, ubwo M23 yafataga Walikare hanyuma hakaza kuba amasezerano ku mpande zombi kugira ngo bayize agahenge, bari basabye ko hatagira ingabo za leta cyangwa se izindi ziza muri ako gace, biza kurangira ingabo za leta zigeze muri kariya gace, ndetse binavuga ko abaturage benshi cyane bagiye bagaragara mu mihanda baje kugenda bicwa n'uburyo bukomeye. Biravuga ko no muri Buvira ngo ingabo z'igihugu cy'u Burundi ngo zazimo zirinjira ngo gahoro gahoro. Yaba ari ukuri? Ingabo za FARDC ndetse hari abasirikare ba FARDC, hakaba na wazalendo ndetse n'abasirikare bakeya b'u Burundi bari baragiye basigara mu bice bya za Mwenga ndetse na za Mfizi ndetse no mu nzira Plaine de Ruzizi. Urabizinza cyane uko byari kugenda ko ariko kose n'ubundi ntibari kubura, bagiye basigara inyuma, cyane ko aribo bakomeje kugenda bateza impagarara hano mu mujyi wa Uvira ndetse n'umutekano mukeya cyane. Urebye kuri ubu ngubu navuga ko mu mujyi wa Uvira ahantu hose mu mavini yose, ahantu ndetse no inyuma y'amazu y'abaturage hagiye harimo icyitwa Wazalendo. Kuva mu masaha y'ijoro ku munsi w'ejo ku mugoroba, ibitero bya Wazalendo byari biri ahantu hose, ndetse abasirikare ba M23 babonaga yuko bakomeje kugenda bapanura berekeza mu bice byose, ubona ko batekereza ko byaba birimo ikibazo cyangwa se umutekano muke, cyangwa se ahakekwa ko haba hari abo bazalendo ndetse n'abasirikare b'u Burundi bamaze kwiyambura imyenda bambara nk'abazalendo. Nibyo M23 yaramukiyemo na n'aya masaha bakaba bakibirimo, amasasu ari kumvikana, ndetse kandi udukurikije n'amagambo Sylvain Kenge aherutse kuvugana ngira ngo yavuze ku munsi w'ejo. Nagiraga dukomoze kuri ayo magambo, ngira ngo ku munsi w'ejo kuri radiyo na televiziyo by'igihugu cya Kongo, n'amagambo ndetse yanagarutswe n'abanyarwanda benshi cyane n'indi miryango mpuzamahanga. Amagambo navuga ko arimo gupfobya jenoside, icyo ni icya mbere. Ikindi kwibasira ubwoko bw'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'abatutsi mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ubundi aho ngaho abaturage bake mwabashe kuganira bakire gute amagambo y'umuvugizi w'ingabo za FARDC General Major Sylvain Kenge, ndetse imaze no kubona mu kanya gato itangazo rigaragaza yuko Perezida Felix Tshisekedi deja yamaze kuba amuhagarika bitewe n'ariya magambo. Ukuntu ibingibi bisa ni nk'aho bamaze kubimenyera. Uyu mugabo akunze kugenda avuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye, wenda ntashaka gusubiramo. Ku baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byamaze gusa n'ibimenyerewe n'ibintu wongera ijwi gatoya. Wongera ijwi gato. Ndi kukubwira ngo ati ku baturage batuye muri bino bice byose cyane cyane byo mu burasirazuba bwa Kongo basa nk'aho bamaze kumenyera ayo magambo, cyane ko hari abantu bagiye bibasirwa,
ahanini leta ntigaragaza ubushake bwo kuba babatabara cyangwa se babakura mu mibereho mibi cyangwa se bahagarika ubwo bwicanyi bubakorerwa. Ibi ngibi rero navuga ko ntabwo babyakiriye neza, ariko nanone ntacyo byahindura ku biri kuba n'ubundi. yego Ahubwo wenda ikindi kintu nakongera, wenda nkomoje ku bintu yagiye avuga, uyu Yego. mugabo bisa nkaho ibi bintu yari ari kugenda avuga ari byo yagiye abwirwa n'abazarendo, nanone kandi akabibwirwa n'interahamwe, ngira ngo urabizi neza cyane ko zifatanyije na Kongo guhangana na M23 mu rwego rwo kugira ngo bagaragaze neza ko nta ikintu kijyanye n'amahoro kitazigera kiboneka, kandi ko n'abaturage bagaragaje ibyishimo mu gihe bakiraga intare za Sarambwe mu mujyi wa Bukavu, mu mujyi wa Uvira, mu bice bya Plaine de Ruzizi hose, Yego. yuko bagihari kandi ko nta kizababuza n'ubundi kwicwa, kuko n'ubundi bakibana nabo umunsi ku munsi. Ibi ngibi rero bikaba nabijyanisha n'ibyo mu kanya gatonya mbonye mu rubuga tubanamo na bamwe bo muri AFC M23 bakomeje kugenda bandika byinshi bigiye bitandukanye, bavuze ko ku bw'izo mpamvu abasirikare benshi batangiye kugaragara mu muhanda umanuka uva Bukavu werekeza mu mujyi wa Uvira, kandi bakavuga ko hari abandi basirikare bashobora kuba baturutse muri Goma bakaba berekeje ahangaha muri za Uvira, aho bagiye gufatanya na bagenzi babo kurwanya Wazarendo ndetse na FDLR zigize akarakajye, kuko ubwo urumva iminsi yihiritse ari 3 hagaragaramo imirwano ikomeye, kandi utamva ngo ni imirwano yoroshye, ni imirwano ikomeye cyane, kuko abaturage kuri ubu namaze kumenya amakuru ko abarurwa abasanga hafi 16 bose bageze bakomeretse, harimo abandi bageze kuri 4 basize ubuzima muri iyo mirwano imaze iminsi yose igeze kuri 4 iba hagati ya AFC M23 ndetse na Wazarendo. Akaba andi makuru avuga ko hari benshi bafashwe, ntago ndamenya imibare ngo ni ingahe cyangwa se ngo bangana gute, ariko biravugwa neza ko hari abafashwe b'Abazarendo bari kugaba ibitero nyine ku ntare za Sarambwe mu mujyi wa Bukavu, bafashwe bakaba bari mu maboko atari ayabo, nyine bari mu maboko ya AFC M23. Andi makuru wenda nakubwira nabonye asa nk'atangajemo ukuntu, nuko nabonye hari indi suko 25 ishobora kuba yarashwe ariko yakomeretse, bayirashe ariko barayikomeretsa ntiyagwa, ntibayihanura, ikaba rero yasubiye muri Gisangani, aho yari yongeye gaturuka n'ubundi aho yayindi yaturutse muri za Karemi, ishaka kuza kurasa hano za Kawezi hejuru y'umujyi wa Uvira, ariko ntago babigezeho kubera ko intare za Sarambwe zari maso zitazihanura, zayipimye amasasu ageze kuri 4 yose, biza kurangira rimwe ari ryo riyifashe, ariko riyifata inyuma gato kwibaba, itiguruka yihuta kugira ngo itaza kwangirikira mu kirere ijya kugwa muri za Gisangani kugira ngo bayisane vuba. Iyo rero ikaba Sukoyi. Yego Patrick, uranyumva? Ndakumva neza cyane. Barimo gutitira bijyanye na Sukoyi. Iyo ikaba Sukoyi yaba ibaye ya kabiri irasiwe hano muri Kivu y'Amajyepfo. Nubwo batayihanuye ngo igwe, ariko n'ubundi bayangije ku rwego rwo hejuru cyane, isaha ku isaha ishobora kutaba yanakora cyangwa se gukora kwayo bikabagora cyane. Ni mu gihe kandi hari amakuru avuga ko hari abasirikare b'Ababiligi, urabizi neza cyane ko basanzwe babarizwa hano muri za Gisangani ndetse na za Warikare. Abo basirikare rero akaba ari bo ngo bari gukotorora ubu ngubu ibiri gukorerwa abasirikare bose ba FARDC, baba bashyize mu biganza. Tshisekedi niwe yabatanze, arababwira ati ni mwebwe mugiye kuyobora ma operation yo gufata umujyi wa Uvira, kuko barashaka kongera gusubirana umujyi wa Uvira binyuze mu gisirikare cy'Ububirigi. None bari gukotorora amato y'intambara nyine hano ya gisirikare, bagakotorora n'abasirikare, bagakotorora n'ibitero byo mu kirere byose, ngo nibo bagiye kongera gukuramo intare za Sarambwe hano mu mujyi wa Uvira. Gusa aya makuru araza hanyuma Patrick, wenda turaza no kongera gukora ikindi kiganiro, uraza kutubwira nuko biraza kuba byakomeje mu saa 6, ariko nagira ngo wenda tugenda dusatira umusozo. Umbwira aka kanya ugiye kwerekeza he? Aka kanya rero urabizi neza cyane ko tugenda hari umutekano. Yego. Biramutse mbere n'ubuzima ugomba kwirinda, nubwo bwose ubugira ngo ukurikirane abakunzi bacu amakuru agezwe ku rugamba, ariko nawe ugomba kwikingira.
ngomba kwikingira kandi nyine ntabwo nagenda njyenyine uko nguko, turaza kumanuka mu kanya, hari abo ntegereje ngo tuze kumanukana, ubwo ngubwo nibikunda ndaza kukuvugisha wenda aho bita za Kiriba cyangwa se za Ruvungi, iyo ngiyo gatoya muri Plaine de Ruzizi, twerekeza mu mujyi wa Uvira. hanyuma adusoza nkawe nk'ijisho ry'umunyamakuru ukurikije amasezerano yasinyiwe i Doha muri Qatar yo kubahiriza agahenge hagati ya leta ya Congo ndetse na M23, ukareba kandi ku masezerano yashyizweho umukono hagati ya leta y'u Rwanda ndetse na leta ya RDC i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu by'ukuri byose navuga ko icyari kigamijwe no kubona Burasirazuba bwa Congo ubona amahoro, ubona ayo mahoro azaboneka bishingiye kuri ariya masezerano, ubona se nanaboneka bizasaba igihe kingana gute nk'ijisho ry'umunyamakuru, nk'umuntu ukurikirana iyo mirwano umunsi ku wundi uko ubuzima bwo bwifashe hirya aho ngaho? Ni ukuvuga ngo amahoro yo kuboneka binyuze mu biganiro byo navuga ko ari hafi ya ntayo, kubera ko inshuro nyinshi byagiye bigaragara yuko AFC M23 yemeye ko baganira kugira ngo imirwano ibe yahagarara binyuze mu nzira z'ibiganiro. Ni kenshi bagiye yongera ngo ubu bagiye bibaye nk'ibiba ngombwa ko basubirayo, bwaba ari inshuro ya 10 niba ntibeshye, yaba ari inshuro ya 10 bajyayo, n'ubundi amasezerano bakayasinya ariko akangirika, bakayasinya ariko n'ubundi bakiri kurwana. Sasa ahangaha rero Kinshasa igaragaza ko amahoro azaboneka mu gihe bakuyemo M23 mu bice byose bigaruriye. Hanyuma mwakoze cyane, reka ngushimire kugira ngo ubashe kubona n'umwanya wo gukurikirana n'ibindi byose. Ubwo turaza gusubira mu yandi masaha nyuma ya saa sita nabwo tubwira uko biraza kuba byifashe mu bice bitandukanye aho ngaho muri Kivu y'Amajyepfo. Hanyuma mbwira abakunzi bacu ko natwe turakomeza gukurikirana tugira ngo tubagezeho n'andi makuru avugwa ese muri Kivu y'Amajyaruguru byifashe gute. Goma ko byavuga ko mu mpera z'uku kwezi ikibuga cy'indege cya Goma kizafungurwa, ngira ngo muribuka ko Perezida Felix Tshisekedi yabivuzeho, uwitwa Emmanuel Macron nawe yarabigaragaje ati turifuza ko ikibuga cyafungwa kugira ngo ubutabazi kuba bwatangira kugezwa ku baturage batuye mu Burasirazuba bwa Congo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo ariya za Bukavu. Reka rero ngushimire, turaza gusubira. Yego, urakoze cyane. arimo arasa nkaho asaba imbabazi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu buryo bweruye, ndetse ko anamusaba ko yamuha inshingano zo kongera kuba yaba umwe mu bayobozi bakomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda, yashyirwa muri guverinoma, yahabwa izindi nshingano zitandukanye. Icy'ingenzi ni uko yaba yongeye kugirirwa icyizere n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Nubwo bwose ariko yahabwa izo mbabazi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ndagira mbibutse ko yuhaye imbabazi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda icyo gihe ntubaze gusoza neza igihano wari wahawe, ntabwo yabivuze ko wagizwe umwere ndetse uba utari wanakurwaho n'ubusembwa, ariko umukuru w'igihugu aba afite ububasha bwo kuba yanakuvana ubwo busembwa, hanyuma akaba yakongera kugira icyizere akaguha inshingano, nk'uko byagenze kuri ba Dr Pierre Damien Habumuremyi wahoze ari minisitiri nawe w'intebe mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo rero ni imwe mu nkuru nta muntu n'umwe watekerezaga ko aya makuru ashobora kuba yasohoka muri aka kanya, ariko reka mbaze mba inshamake y'amakuru y'ingenzi agezweho muri aka kanya, hanyuma rero tugaruke ku nkuru yacu nyirizina. Amakuru y'ingenzi ari kuvugwa mu gitondo cyo kuri wa 29 ukwezi kwa 12 2025, byinshi cyane byakomeje kugenda bigarukwaho, ariko reka mbabwire ko u Rwanda ntirushyigikiye gutandukana kwa Somalia ndetse na Somaliland. Guverinoma y'u Rwanda yagaragaje ko idashyigikiye umugambi umaze iminsi wo kwitandukanya kwa Somalia n'intara ya Somaliland, ishimangira ko igikenewe ari ugushyira imbaraga mu nzira y'amahoro n'iterambere hubahirijwe amategeko mpuzamahanga. Ni icyemezo leta y'u Rwanda yatangaje mu ijoro ryo ku 28 Ukuboza 2025 mu itangazo yashyize hanze. Yavuze ko ku kibazo cya Somalia na Somaliland ishyigikiye ibyatangajwe n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba East African Community n'Afurika yunze ubumwe yombi Somalia ibarizwamo. Statement on Somalia, Kigali, 28 December 2025. Rwanda full aligns with the statement issued by the African Union and the East African Community in support of Somalia and encourages the pursuit of the path forward based on shared peace and prosperity in accordance with. Akaba rero ari itangazo rya guverinoma y'u Rwanda ati in accordance with international law, ati nk'uko amategeko mpuzamahanga biteganya. East African Community yavuze ko umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba wemera Repubulika ya Somalia nk'igihugu kimwe kiyobowe na guverinoma ya Somalia. Uyu muryango kandi wavuze ko wemera imbibi za Somalia zashyizweho ubwo iki gihugu rero cyabonaga ubwigenge.
uti East African Community turasaba ko himakazwa bumwe ndetse no kubaha ubusugire bwa Repubulika ya Somalia ndetse ugasaba abafatanyabikorwa rero bose kubaha amategeko mpuzamahanga ajyanye n'ubusugire bw'igihugu. Impaka ku itandukana rya Somalia na Somaliland zongeye kandi kuzamuka bitewe ahanini n'ibyatangajwe na Israel mu minsi mike ishize. Tariki 26/25 nibwo Minisitiri w'Intebe n'Ububanyi n'Amahanga ba Israel bashyize umukono ku itangazo ryemeza ko Somaliland ari igihugu cyigenga, bagaragaza ko biteguye kandi gutangira ubufatanye hagati y'impande zombi mu rwego rw'ubuhinzi, ubuzima, ikoranabuhanga ndetse n'ubukungu, uko Benjamin Netanyahu yagiye abigarukaho. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prévost yamaganye amagambo yavuzwe n'umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo General Major Sylvain Ekenge Bomusa wavuze ko gushakana n'umututsikazi bisaba kwitonda, avuga ko ari imvugo z'urwango zidakwiriye na busa. Nyuma y'ubwo butumwa bwa Maxime Prévost, abantu ku mbuga nkoranyambaga batangiye kandi kumubaza icyo ari bukore kuri aya magambo ya RDC kandi amaze igihe cyane ashyirwa no mu ngiro, bamwibutsa ko Ububiligi bumaze igihe buberekera ibikorwa bibi bya leta ya RDC. Hanyuma Maxime Prévost yanditse kuri X ati natunguwe n'amagambo yavuzwe uyu munsi n'umuvugizi w'ingabo za Congo General Major Sylvain Ekenge Bomusa ibasira abatutsi, atera ibintu bitari bikwiriye kandi ku muyobozi ati ndayamagana nivuye inyuma, imvugo zose z'urwango zigomba kurwanywa. Akomeje avuga ko ubumwe bushobora kubaho mu gihugu mu gihe gusa abantu bose bashyize hamwe nta n'umwe uhejwe. Nyuma y'amagambo abazi politike y'Ububiligi kuri Repubulika Demokarasi ya Kongo bahise batangira kubaza icyo ari bukore, usibye kuvuga gusa ko yamaganye ibyavuzwe. Alain de Tax wabaye umusenateri mu nteko y'Ububiligi atariko nta mwanzuro uri bubifateho, ati sibyo, ati urabifata nkaho ari ibintu bito, ati biraho gusa aho kubibona nk'ibigaragaza ibikorwa by'ukuri by'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Kangwage Justice we yamubwiye ko imvugo ye ari amarira y'ingona, tiko ibiri gukorwa na Repubulika Demokarasi ya Kongo ibivoma mu bayobozi b'Ububiligi. Yavuze ko ubutegetsi bwa RDC bwa Tshisekedi bumaze igihe bukwirakwiza urwango ndetse bwibasira abatutsi bakicwa. Uwitwa Alpha Makaya yagize ati turambiwe amagambo, mufate ingamba, ubutegetsi bugomba kandi kuvaho, uko bagiye babigaruka. Maxime Prévost yagize ati extrêmement choqué des propos tenus aujourd'hui par le porte-parole de l'armée congolaise, General Ekenge, cibla la communauté Tutsi. C'est absolument indigne de la part d'un représentant officiel. Je l'ai condamné avec les plus grands fermés. Tout discours de haine doit. Ati rwose izo mvugo z'urwango zigomba kwamaganwa burundu. Uyu witwa rero Alain de Tax wabaye mu nteko ishinga amategeko y'igihugu cy'Ububiligi n'amagambo y'igifaransa meza cyane ati mais vous n'en tirerez aucune conséquence, n'est-ce pas? Ati vous ferez comme si c'était un acte isolé et pas la quintessence du régime de Félix Tshisekedi. Hanyuma uwitwa Alpha Makaya nawe ati passez aux actions, nous en avons assez de mots, ce régime doit partir, c'est une obligation. Kwa rero ari abantu benshi bagiye babivuga, ariko uyu Kangwage Justice yabaye no mu buyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda yagize ati vous versez de larmes de crocodile, ateye n'amarira y'ingona, c'est le plat berge que les régimes génocidaires successifs ont hérité à l'indépendance de gouvernement Fachi diffusé ati prématurément un programme dans le monde a été témoin par la retransmission en direct de Tutsi dévoilé viva par des foules. Mu kiganiro cyitwa Plateau Spécial cyatambutse kuri RTNC Radio et Télévision Nationale du Congo, General Major Sylvain Ekenge Bomusa yabajijwe n'umunyamakuru ngo amubwire ku ngingo bita ubwenge ikoreshwa na bamwe mu bayobozi bo muri Congo, undi asubiza ko baba bashaka kuvuga amayeri y'ubugizi bwa nabi kandi ko abayagira ari abanyarwanda by'umwihariko abatutsi. General Major Sylvain Ekenge Bomusa yakomeje arondora ibintu bibi, avuga ko bishingiye kuri cyo yita ubwenge. Avuga ko leta y'u Rwanda rero yakigize umuco bigisha abana kuva ari abato kugira ngo bahinduke abagambanyi. Akomeje agira ati uyu munsi iyo ushakanye n'umugore w'umututsi ugomba kwitonda cyane, ugomba kwitonda kuko baguha n'umuntu wo muryango we nka mwishywa we, ati mubyara we uza iwawe kandi atari mubyara cyangwa se mwishywa we, ahubwo ari umuntu uje kubyarana n'umugore wawe
iwawe ati yabyara ati bakakubwira ngo oya abana bavutse ari abatutsi kuko abatutsi ari ubwoko ati bwo hejuru kandi ari ubugambanyi ubwenge. Aya magambo yamaganywe n'abantu batandukanye ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko ari ay'urwango adakwiriye kandi abagaragaza ko ari ikimenyetso cy'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imazemo igihe kitari gito. Hanyuma rero reka dukomeze n'andi makuru duce mu gihugu cya Uganda. Murabizi ko hateganyijwe amatora ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere 2026. Uganda komisiyo y'amatora yabeshyuje Bobi Wine uyishinja gushaka kwiba amajwi. Komisiyo y'amatora yahakanye ivyo umukandida Robert Kyagulanyi Ssentamu wamamaye nka Bobi Wine yamariza kuyobora Uganda yashinje byo gushaka kwiba amajwi binyuze mu kwemerera abantu gutorera ahantu harenze hamwe. Bwana Bobi Wine yabitangaje akoresheje urubuga rwa X agaragaza ko hari umuntu witwa Matovu Ronald wemerewe gutorera ahantu habiri kandi ari umuntu umwe kuko n'igihe yavukiye gihura mu duce twombi. Komisiyo ishinzwe amatora yahakanye ayo makuru ivuga ko yabigenzuye abo bantu ari abantu babiri batandukanye gusa kubera umutekano wabo ndetse no kubahiriza amategeko agenga abatora itari bushyire hanze amashusho yabo. Iyi komisiyo yagaragaje ko uburyo bukoreshwa mu gutora bwa Biometric Voter Verification System bwavuguruwe ku buryo abiyandikishije bafashwe amafoto n'ibikumwe ku buryo rero yamaze rero gutora nta handi rero hantu yajya gutora. Bobi Wine kandi yari yashinje iyi komisiyo kudatanga urutonde rw'abantu bazatora ariko yo ivuga ko byakozwe ahubwo uyu mukandida abeshya. Amatora ateganyijwe ku itariki ya 15 Mutarama 2026. Mbere gato yuko tujya ku makuru yandi yakomeje kugenda avuga ariko no ku nkuru ya Edouard Bamporiki reka mbabwire ko mu gihugu cy'u Burundi Minisitiri w'Imari yatangaje ko ari guterwa ubwoba. Minisitiri w'Imari mu Burundi Dr Alain Ndikumana yatangarije abagize inteko ishinga amategeko ko ubuyobozi bwa Societe Fomi ikora ifumbire mvaruganda bukomeje kumutera ubwoba kugira ngo abuhe amafaranga atarateganyijwe mu masezerano bwagiranye na leta y'u Burundi. Uyu muyobozi yagaragaje ko ikibazo cye ku itariki 27 Ukuboza 2025 ubwo yasobanuriraga abasenateri b'u Burundi umushinga wa guverinoma yo kuvugurura ingengo y'imari igihugu y'umwaka wa 2025-2026. Minisitiri Ndikumana yavuze ko mu Ukuboza 2025 Fomi yamugejeje inyandiko ebyiri zishyuza Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi amafaranga ivuga ko angana n'agaciro k'ifumbire yarengeje kuyo yari yaremereye leta hashingiwe ku masezerano. Yasobanuye ko muri iyi nyandiko harimo isaba leta amafaranga y'amarundi ukuvuga amarundi miliyari 50 ndetse n'ibihumbi 180 y'ifumbire inyongera yatanze mu gihembwe cya B na C cy'umwaka 2025 kandi n'indi yo hagati y'igihembwe cya B 2024 na A 2025 ifite agaciro ka miliyari 6 ndetse na miliyoni 830 z'amafaranga y'u Burundi ariko ko atazemera gutanga amafaranga atari mu masezerano. Ikaze rero muri amakuru yacu akomeje kugenda avugwa muri rusange kuri Bamporiki Edouard Imugabo. Iminsi mike ishize iyi nkuru yanagarutsweho n'abantu benshi cyane hari ku itariki ya 20 ukwezi kwa 12 2025 ni vuba ahangaha imbere ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Bamporiki ati iri joro nsinziriye najya mu ijoro nishimye. Uyu ni Bamporiki Edouard uhoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi yasabye imbabazi abanyamuryango ba RPF Inkotanyi arashimira Perezida Paul Kagame urangwa n'imbabazi wamubabariye agafungurwa. Bamporiki yasabiye imbabazi mu nama y'inteko rusange ya 17 y'abanyamuryango ba RPF Inkotanyi mu gihe cy'umwanya w'ibiganiro yahagurutse asaba ijambo avuga ko iyo aza kuba atari imbabazi za Perezida Paul Kagame yari kuba agifungiye imageragere muri gereza nkuru ya Nyarugenge nk'uko yagiye abivuga. Bamporiki rero wagiye uhabwa inshingano zitandukanye mu Rwanda ati bitabaye kubw'imbabazi nari kuba nari hano nari kuba ndaho ibyaha nakoze amategeko yagenye ko njya kandi mpakwiye ariko mu bushishozi bwanyu ndetse no mu bupfura bwanyu mushima kunkuraho bidasabye ko igihe cyagenwe kigera. Ndasaba abanyamuryango mbanze mbibashimire. Perezida Paul Kagame yahise rero amusubiza ati nibwire ko ibyo byose byabaye wabivanyemo isomo ubu tureba imbere tugire gukora neza kurusha. Bamporiki yahise amusubiza ati ndabishimiye uwo mugisha wo mu nteko rusange muyoboye niwo numvaga nifuza. Iyi nteko ndayibona nk'iriba nakwikubitamo nkavuga ubwa kabiri atuma babaro nateye abanyamuryango hari ibintu umuntu avuga ati bikaba byanasohora. Ndatekereza ko iri joro nsinzira najya mu ijuru kandi nishimye nk'uko yagiye bivuga Bamporiki Edouard.
Ubwo rero ari amagambo yakomezaga kugenda avuga. Bamporiki yavuze ko yababaje abanyamuryango ba RPF Inkotanyi n'umukuru w'igihugu ndetse ko atazongera gutekereza kuba yakwegeraho umubabaro wababaza umunyamuryango wa RPF Inkotanyi wakomoka. Yashimangiye ko ibyo yashinjwe akanahamwa byabaye, ati ntakiri ndonke mbikora nkanjye, ntangira nsaba imbabazi ariko nkumva atari imbabazi zanyu, ntabwo nava mu isibo y'abanyabyaha imageragere ngo ngere mu isibo y'abanyamuryango mu ngoro y'Inkotanyi ngo mbone icyo mvuga, ntabwo nzongera kandi gusubira inyuma. Kwa 23 Mutarama 2023 nibwo urukiko rukuru rwategetse ko Bamporiki afunga imyaka igera kuri 5 akanatanga n'ihazabu ya miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Icyo gihe Bamporiki yari yarahamijwe ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya no gukoresha mu nyungu ze bwite ububasha ahabwa n'itegeko, kugira ngo rero ahamwe n'ibyaha hashingiwe ku mafaranga agera kuri miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda yahawe n'umushoramari Gatera Norbert ufite uruganda rwitwa Norbert Business Group n'ubusitani buzwi nka Romantic Garden buherereye ku Gisozi, kugira ngo ramuhuze n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali ibikorwa bye ntibifungwe bitewe n'uko ibikorwa byari kumufashamo bitari bihuye n'inshingano ze. Byongeye mu iperereza kandi bikagaragara ko Bamporiki ari we wamutanze amakuru ku buyobozi yarangiza akamwizeza kumufasha. Ibyaha byahinduye isura, yatangiye kandi gukurikiranwaho kwihisha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ndetse no gukoresha mu nyungu ze bwite mubasha ahabwa n'itegeko. Iteka rya perezida kandi ry'imbabazi abagororwa barimo Bamporiki ryasohotse ku itariki ya 18 Ukwakira 2024, no kuvuga umwaka ushize. Hanyuma kimara kurekurwa icyo gihe abantu baravuze ati nyamara Bamporiki akwiye kuba yababarirwa agahabwa inshingano zindi, akongera agasubizwa muri guverinoma cyangwa agahabwa undi mwanya ukomeye cyane. Ndetse ibi byabaye muri inteko rusange ya RPF mu nshuro ya 17 bigaragaza ko Bamporiki ashobora kuba yaracyazwa kugira ngo yongere ahabwe umwanya ukomeye muri guverinoma y'u Rwanda. Kuko niyo urebye n'amagambo makuru mu gihugu yamubwiye ati nizere ko ati byabaye byose abivanyemo isomo, ati nabivanyemo isomo, ariko kandi nshima ati kuva mu isibo y'abanyabyaha imageragere, ati nkaba ndi mu isibo yo mu Nkotanyi hano, ati irusororo, ati ni ikintu gikomeye cyane. Ariko se Bamporiki ubundi agisohoka muri gereza ku mbabazi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ni iki yari yatangaje? Hari inkuru yanditswe tariki ya 19 ukwezi kwa 2024 ataka ari ku mutima Bamporiki nyuma yo guhabwa imbabazi na Perezida Paul Kagame. Bati Bamporiki Edouard Hoza umunyamabanga leta muri minisiteri yagaragaje ko yishimiye imbabazi yahawe na Perezida Kagame, avuga ko agarutse ari umuntu mushya. Iteka rya Perezida imbabazi abagororwa ryasohotse mu igazeti ya leta tariki ya 18 Ukwakira 2024 rigaragaza ko hari abagororwa 32 bahawe imbabazi